Jehova yebo mikhulu iyabongeka awuyibazi ijulile iyabonakala yebo iyabonakala Sibingelela bonke ababukeli kulolu hlelo laka-BayTV. Sibonga Jesu ukuthi ufisa ukuthi ilanga siveza amandla akhe lamakhulu. Ngomhla ka-4 to 6 Agasti siyoba sinenkonzo lenkulu eshoyo ukuthi sigubha umkhosi othi i-EJC seyihlanganise 40 years yabakhona. Manje soba sigubha lo suku ababukela bayibukele indlela i-EJC ehambe ngayo kuze kube namhlanje. Sesiyobonana khona babukele, hambani yobukela, vula ishanela yakho. Ngaleso sikhathi siyobe simemezela ngoJesu obuya masinyane osendele ukhulu kulo nyaka. Siyabonga. Angibingelele bazalwane. Akilidiwe December salwane. Enzambama namhlanje Mantsibuye ngale hono. egameni lenkosi uJesu. Molibitsong la morena Jesu. Sanibonani basha. Dumelang baswa. Sanibonani basha. Dumelang baswa. Siyambonga nowaNkulunkulu. Ramoleba le hona modimo. Anginoshumayela ke manje. Nka seke ka rera hona biano. Ngizawulandela nje. Ke tlolatela. Khona bashumayela bahleli phansi lapha. Hona le ba reri ba ba ditsung fase kwana. Biletso ka mo. Manje so lese timambandi khona Re otlisa dimamba khona Sibanyoni khona Masilela khona Dladla khona Zulu. Zulu. Hayi siphelele imbe. Re feletse ka nnete. Ngifuna ukuyiphosela. Ke nyaka go iphosetse. Bashaya kuzwakale. Ba bethe go utlwahale. Hayi ngalomhlangano wabasha Ka kopano ye baswa. ashayiseluleko endlule. A bethe Ngihlezi phansi lapha ke dutse fase mole. bahlabelela abantu abasha Ba opela batho ba baswa. bashaya Ba betha ba betha. kodwa ngiyabona kuyingathi kuyasala. Mara ke ya bona re ona le Apasi bathi. Asenke bana. Izikronike zokuqala chapter 12 verse 32 ngiyafunda. Ke ayibala. Kubantwana bakwa Izikhathi ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele ukwenziwa nguIsrayeli. Izinhloko zabo zazingamakhulu amabili. Bonke abafowabo
balalela izwi labo. Kubantwana bakwa Izikhare ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele ukwenziwa nguIsrael. Lo Izikhathi ngomunye wamadodana kaJakobe. komu wabarwa baJakobe. Izikhare uzalwa nguLeya. Izikhari ubelegwe ke Leah. Anginasikhathi sokubuyela emva ngiyokutshela ngoLeya. Akenana ke ubuyela morako ubutse ka Leah. Kodwa kunento evelako kubantwana baJakobe. Mara ona le ntwe tlhaelang go bana ba Jakobe. Owesnayini uIsaka kubantwana baJakobe. Wa buina Izikhathi mo baneng ba Jakobe. Kodwa owesihlanu kubantwana baLeya. Mara ke wa tlhano mo baneng ba Leah. Ibanini khona abantu abasha. Ibangwana batho baso. Owesihlanu lo kubantwana Wa baLeya. tlhano mo baneng ba Leah. Izikhathi Izikhathi umbiza njalo uJakobe. umitsa jwalo Jakobe. Uthi igama lakhe Ulibizo la kae? Izikhathi. Ke Izikhathi. Ngale ncwadini yaGenesis Ko bhuku ya Genesis. umbiza ngemphongolo. Umitsa ka alitari. Asingakhulumi ngaye imphongolo namhlanje. A se ra bulela ka ena e le tonke gona bja no. Kunento eshomo engcwele kule verse. Gona le ntwe bulela ke moyo mo kgetho mo versing. Kuthiwa kuphela Ore fela laba abakwa Isaka. ba le fela ba kwa Izikhathi. Kuphela abantwana bakwa Isaka. Fela bana ba Izikhathi. Bona banikezwe indaba. Bona ba filwe taba. Bayazi. Ba tsiba. Bane understanding. Bana le kwishisho Yeyikhathi. ya dinako. Oh kodwa abantu abasha manje ngangizwanga la sengiqedile. Elo ralang kwa ke feditse. Kubantwana baJakobe. Go bana ba Jakobe. Isaka. Izikhathi Yena yena abantu bakhe bana ba gae ba understanda ikhathi. dinako. Kodwa yenza isense lento engishoyo Mara I didn't sense ntwe ke bulelang. ithi ngiyiphinde Ere ke buseletse. kubantwana baJakobe. Go bana ba Jakobe. Isaka Izikhathi yena yedwa yena alinosi. ngiyambona uJuda, Ngiyamona Juda. ngiyambona uDani, Ngiyamona Dani. kodwa uIsaka Mara Izikhathi ba understand ikhathi. bakushisha dinako. Nkosi yami yanicela abantu abasha nizwe lento ngisho. Lengkhane mfana lo Yena mushimane o okhalweni lwakhe mo dinokeng tsa hae. uthwele abantu O rwele batho aba understand ikhathi, ba ba understandang dinako. ababheki njengabanye abantu. Abalibelishwe le ka batho ba ba. Abantwana baIsaka Bana ba Izikhathi babuka ikhathi, ba lebella dinako. babuka imibhalo, Ba lebella le mangwana. babuka ikhathi. Ba lebella dinako. Utobhalayo Ore wa ngwalang. bayazi Ba laba tseba ba. okufanele kwenziwe Tshwantseng go diriwa Israel. ke Israel. Bayazi laba Ba tseba ba. into okufanele yenziwe nguIsrael. Tshwantse e diriwe ke Israel. Abacabanga njengabanye, Aba nagane jwale ka ba ba. abayibheka izinto njengabanye, Aba lebelle dilo jwale ka ba ba. bangabona izinto zenzeka Ba ya ba ka bona dilo di dira. bagijima bayohlola ikhathi, Ba kitima ba ile thola dinako. babona izinto zenzeka Ba bona dilo di etsahala. bagijime Ba kitima bayohlola ba ikhathi. ile thola dinako. uIsaka Izikhathi abadideki a tlabere abalahleki a latlhere. babheka Ba ikhathi, lebella dinako. ingqondo yabo Kelello ya bona ine-understanding, e na le understanding. ingqondo yabo Kelello ya bona ine-understanding, e na le understanding. babheka Ba ikhathi, lebella dinako. babheka ikhathi, Ba lebella dinako. babheka ikhathi. Ba lebella dinako. Yibo laba, Ke bona bale. yibo laba Ke bona bale. lithi iBhayibheli E re Bible
Elijah Elijah ubhekene nabaprofeti bakaBhali o lebellane le baprofeta ba Baal uletha umnikelo ba tlisa monyelo ubekwa ku-altare o beiwa hodima altare baprofeti bakaBhali baprofeta ba Baal badlala lento abayidlalayo ba raloka ntho ba e ralokang u-Elijah Elijah njengomunye jwale ka o mongwe wabantwana wa bana bakwa-Isaka ba kwa Izikhathi ngizweni kwe u-Elijah Elijah njengomunye wabantwana jwale ka o mongwe wa leli bana bhayibheli wabayeka Bible e rile o ile ba malijika ilanga re ge le yo dikela le wabheka ikhadi a lebella dinako wabheka a ikhadi lebella dinako wayelibasika ngamatshe wa le ba itshega ka wabheka a ikhadi lebella dinako wabheka a ikhadi lebella dinako waqhubeka wabheka a tswelele a ngisho lebella u-Isaka kira Izikhathi wabheka ikhadi a lebella dinako leli bhayibheli wasukuma e re Bible a yamela what it is enough wa re go leka what it is enough a re go leka senihlalile kwanele ke ralokile go leka senihlalile kwanele ralokile go leka lesikhathi lesi nako ye ngesabantwana ya bana bakaJakobe ba Jakobe lesikhathi lesi nako ye isikhathi seminikelo yelo isikhathi seminikelo yelo bheka ikhaya ba lebella dinako bayazi ukuthi kufanele kwenziweni ku-Israyeli ba tseba re tshwanetse o diriwe eng kwa Israel sengisuka ke tloga ibhayibheli lithi Bible e re ngale muva kwa ko morago ngesikhathi sanahamani ka nako ya Nahamani balibonga igama lenkosi a lebo lebitso la morena lithi izwi lenkosi le lentswe la morena inkosi yayibusa ngaleso sikhathi kgoši e be busa ka yahamba nako ya empini ya tsamaya ya ko ntweng yafike yahlabana ya fihla ya lwa yanqoba ya fenya yabuya nentombazanyana a boa le kgarebenyana iyithathale kwa-Isaka a e tšere ko Izikhathi bafundi bebhayibheli bangizwa a e badi ba Bible ba yabuya nentombazanyana a boa le kgarebenyana yabuya nentombazanyana a boa le kgarebenyana wabuya nentombazanyana a boa le kgarebenyana lo wabuya nentombazanyana a boa le kgarebenyana ayisiyo yaleliswe a se ko lefatsheng ngum'Israyeli lo Israele o lona ngumntwana wa-Isaka o ke ngwana wa Izikhathi wabuya naye a boya le yena wazoba naye lakhaya a tloba mo gae mo leli bhayibheli le Bible wagula uNahamani a lwala Nahamani umegula le a lwala waba nesifo esingalapheki a ba le bolwetse ba o lo ntombazanyana lo kgarebenyana ye uhamba la phakathi ekhaya a tsamaya ka mogare ka mo lo ntombazanyana wom'Isaka wahamba la phakathi ekhaya a tsamaya ka mo uphithizela la phakathi ekhaya ka mo gae u-Isaka uphithizela la phakathi ekhaya hlala phansi bona ugijigijima la phakathi ekhaya ke tsima ka mo gae ka leli bhayibheli le re Bible ngelinye ilanga tsatsi le lengwe lo ntombazane kgarebe eo wabheka ikhaya a lebella dinako Jesus leli bhayibheli mfundisi le re Bible wakhuluma nalo mama walakhaya a bolele le mme wa mo gae lo ntombazane Jesus ongum-Israyeli ye le mo wakhuluma nalo mama walakhaya a bolele le mme wa mo gae wathi mama a re mme ngifuna ukukutshela indaba ongayazi go botsa taba o sa futhi awungibuzanga yona ebile a o ngibona ubaba uyagula o bona mmole ke mo engigula kabuhlungu o lwala ka botlhoko kodwa ngifuna ukukutshela into mama bona ke go botsa ntho lezwe lakithi o lefatsheng la ga bona Woo! Isaka lezwe lakithi ngifuna ukukuxoxela mama kunomprofethi lezwe lakithi kunomprofethi le kukhuluma le ntombazane o bolela kgarebe ebheka ikhaya a lebella dinako ithi lezwe lakithi kunomprofethi ubaba njengoba ebuthakathaka kanje uma akavele nje phambi komprofethi ngiyakutshela mama ngiqinisile ngithi angaphila wabheka ikhaya um-Isaka wena uyazi ukuthi kufanele kwenziweni bheka ikhaya nakhona into lokufanele uyibuke buka sikhathi phakathi kwelive lehlaselwe indlala kuma umprofeti
ogcotshiwe kaJehova Umuprofita wathi uthi ngwathi nakema ge ayemel uthi kusasa uri kausana ngalesikhathi lesi kame yona nako ye kodwa hayi namhlanje kusasa but isikhathi mara nako iye ngaso sona lesi ka yona nako ye la esangweni la mo dikhoro bantwana bayobe baphosana ngekudla bana batho ba baphosetana ka dijo kwaqala zindoda ekhona ezwa namagama yavula amehlo yambuka wathi ngiyaphinda kokugcina kusasa ngalesi sikhathi kulesangu leli within 24 hours Samaria will move from poverty. Samaria will move kusuka kule hanga lekuyo kuyobe kumangalisa kodwa kusasa ngalesikhathi wathi lokhu kubhaleni phasi tshelani nenkosi ibhale 24 hours ziyoshintsha izinto 24 hours kuyoba ne-turnaround lengakazi bona babuka sikhathi within 24 hours yebo indoda enesibindi yabheka umprofeti kaJehova yathi lalela umprofeti noma kungavuleka amafasitela ezulu but not within 24 hours lento ngeke yenzeka wathi umprofeti lalela usawubona lento uzayibona yenza njani yenzeka phambi kwamehlo akho kuyibona uzawenza njani sasa ngalesi sikhathi uzayibona yenzeka phambi kwamehlo akho kodwa wena ngewubenefithe kuyo lo mprofeti ukhuluma umesangweni leswe eliphakathi kwendlala kodwa wakhuluma lamagama ngaphandle kwesango foye madoda ihleli yafa iwiki buthakathaka iyagula inathemba kodwa kwaba lento lethi sukumansukuma ngoba the prophet of God ukhulumile and the spoken word must be fulfilled kwaba lento emakho kwaba lento lethi uJehova ukhulumile umlomo ungathethi imanga ukhulumile ibhubezi libhodlile ngamayon of truth ibhodlile ngeke sanyakaza ngeke sesukuma asukuma amadoda ema athi khoko nokhoko siyasukuma sikhathi basukunyiswa sikhathi oh hallelujah basukunyiswa sikhathi bema ngenyawo uthi umprofeti kusasa exactly by this time there will be a turnaround kwema madoda agulako abuthakathaka ema ngenyawo athi sibuthakathaka sinje but siyomake sure ukuthi le turnaround lakhuluma ngayo umprofeti kaJehova no matter what iba possible noma kungeme indaba kodwa lokhu lashilo umprofeti la kanjani lithi iBhayibheli basukuma bema ngenyawo oh bema ngenyawo nako uthi omunye komunye nasikasukuma manje siyoshaywa sikhathi nasikasukuma njenganje siyoshaywa ixesha ngoba lihamba basukuma baqala kancane kwaba nento phakathi kibo let's keep walking bayagula but kunomoya keep walking keep walking bayahamba bayaphambili amapain ayakhuluma emzimbeni kodwa umoya keep walking keep walking
bathi phambili siya bayagijima bayakho lalela wasukuma uJehova God Almighty wemalabo wathi madoda asambeni bahamba emva kwakhe omdala weyinsuku bathi bayalalela ekamnamaramu bathi impi ezayo impi engakazibo ithi iBhayibheli basukuma babaleka baphethe igrosa baze bayilahla wonke umgwaqo baze bayofika eJordan kuza 4 phambili khamba uJehova phambili khamba uJehova umprofeti ukhulume one word sasa ngalesikhathi the power of the spoken word sasa ngalesikhathi lithi manje iBhayibheli sekuyoba kusasa ngesikhathi lasishilo umprofeti athi lamadoda sekafikile kama athola kudla adla boshisa adla amapaloni adla kudla lokade agcina kukudla athi lamadoda uma silinda kuze kuse siyoba nekara asithumele imessage endlini yenkosi sibatshele ukuthi egama lamaramu size sangena phakathi kustorehouse la khona konke khona kwasukuma isigolo kwasukuma indlovukazi kwasukuma inkosi bathi sitshelwani na sasa ngalesi sikhathi lethi iBhayibheli inkosi yabakhipha baba ngu4 bahamba ngamahashi bagijima baye emfuleni iJordan nabahamba indlela yonke igcwele kudla lokufuneka eSamaria bathi kusendleleni bathi nangishizi la nabathi badla yena kunento ethi keep going nabathi keep going phambili kunokunye nabathi babamba kona kunento keep going lithi iBhayibheli baze bafike eJordan baze bayamemeza bathi yenkosi indlela suka lapha ekamo uye emfuleni iJordan igcwele kudla keep walking indlela inako konke that's why uDavide athi though I walk kunevesi encwadini kaLuka noma kaMateyu lelithi okhuthazelayo uyena oyosindiswa bengilifunda ngelinye ikhumusho lathi he who keeps walking shall be saved. He who keeps doing the walking yena lokhubeka hamba lokuthi kuneyintaba kodwa keep walking uyena oyosindiswa ngesizulu lithi okhuthazelayo but lelami khumusho loyo lothi keep walking nakanjani uyena oyosindiswa bese lithi manje let us keep walking until to the end. Let us keep walking until to the end. Kusekupheleni la ngibe khona ngiyabuza abazalwane la ngibe khona kusekupheleni kusho ukuthini lokho I must keep walking njalo ngalesikhathi ngiya phambili na Jehova uzakimi le distance iyashorta niseka ngoba uthi yena sondelani kimi but the time nisondela kimi nami Jehova Jireh nisondela kini shortening the distance. Push that distance.
kuleyo ncwadi kaMateyu uthi manje uJesu kubele insuku zenhlupheko sokulingwa besingashotheniswanga ukuyesindiswe umuntu kodwa ngenxa yabakhethiweyo siyafinyezwa ngenxa yabakhethiweyo senziwa njani na manje sihamba sinenjongo yokuthi noma ekwenzekani sifuna khamba sengiyasuka sengiyahamba hamba sengiyahamba uthi manje umprofeti kufanele nesikhathi ngakusasa esangweni laseSamaria bantwana baphosana ngoshisi bantwana baphosana ngenyama lapha eSamaria kudliwa inhloko yembongolo sikaka somswane wejuba ubaleli nthwano ya liba ngelinye ilanga uthi lo mama katathi lo ngorembe izolo sidle yami indodana mawubonela zile kufanele sidle yalo mama kodwa soyabaleka njalo indlala belizwalo ngakusasa ngesikhathi somprofeti ukudla wena uthaphu ukudla baye eJordan batsamaya kuhambe khona labavela eKapa bathi manje indlela igcwele kudla selibhekapha ngeke sibe namandla ukuthwala kwenze njani labo labahambayo abangemi abaqhubekako noma ngabe kumnyama bathi manje Jesu wayivula indlela ngegazi lakhe wavula indlela wadlala impilo yakhe behle ngesibindi ahambe phezu kwakhe nabenza njalo noma ulwandle Daily mate. Abule. Jesus. Amen. Sakusokela umuntu omsha Kutlwaetse mothomo. Sikhathi Kina. Waphingalo Namamathe. Waphingalo Namamathe. Uthondo lwakho Nkosi ya gago. Kube sesandleni sakho Jesus. Ongeke yini Wokasikena. uthathele lolu hambo Utsiyeleto le. uthathe lu hambo Utsiyeleto. uthi inkosi nangimina Uri morena kinalo. ulala Ulala. ngokhabaza ngokusola ngokukhonana kujima isikhathi sakho lesi Kinako ya gago ye. 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 khashisa Akisa.